geldiniz. Değerli basın mensupları, siz de hoş geldiniz. UET'de Frankfurt Şubesi olarak UET'de Genel Merkezi'nin aldığı kararla bugün bütün şubelerimizde gerçekleştireceğimiz basın bildirisinin Frankfurt ayağını burada sizlerle beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Teröre karşı tek ses. Paris, Ankara, İstanbul, Brüksel, Lahor ve diğer kentlerde kendine mecra bulan terör eylemleri vicdanlarda derin yaralar açtı. UET'li olarak toplumsal huzuru tehdit eden, masum insanların ölümüne neden olan, toplumda anarşi, kaos, barış ortamına kasteden menfur terör ve şiddet eylemlerini nefretle kınıyoruz. Toplumsal bütünlüğü ve bir arada yaşama kültürüne zarar veren, demokratik kazanımları, özgürlükleri tehdit eden terörist eylemlerin karşısında olduğumuzu ifade etmek isteriz. Son günlerde UET'de Hamburg, Essen, Münih, Dienstlaken, Grevenbroich ve Hamburg şubelerimizin maruz kaldığı şiddet eylemleri yüreğimize kor bir ateş düşürürken terörün çirkin yüzünde apaçık bir şekilde göstermiştir. Terör örgütü PKK tarafından şubelerimize yapılan ve toplumda derin bir infiale sebep olan saldırılar hakkında Alman emniyet birimlerinin incelemelerini büyük bir titizlik ve ivedilikle yürüteceğine inanıyoruz. Yargının da ilgili davaları makul bir süre içerisinde ve hakkaniyet uygun olarak neticelendireceğini düşünüyoruz. Şüphesiz ki terör bir insanlık suçudur. Hiçbir şekilde kabul edilemez, din ve etnik köken ile de ilişkilendirilemez. Terör örgütü DAEŞ'in kirli, kanlı, İslam dışı ve insanlık dışı eylemleriyle gözünü kırpmadan can alan DHKPC, PKK, PYD ve türevlerinin gerçekleştirdiği terör arasında hiçbir fark yoktur. Esasen terör grupları işledikleri vahşet ile bilhassa mensubiyeti olduklarını iddia ettikleri kimliklere ve dini aidiyetlere de zarar vermektedir. Ancak bizler biliyoruz ki konu ne İslam ne de Kürt meselesidir. Mesele terör gruplarının siyasal amaçlara ulaşmak amacıyla insanların can ve mal güvenliklerine saldırmayı meşru görmesidir. Bu nedenle nereden gelirse gelsin, hangi sahiplerle olup işlenirse işlensin, terör asla kabul edilemez ve mazur da görülemez. Din, dil, milliyet, etnisite ve ırk ayrımı gözetmeksizin yerel ve bölgesel sınır ötesi hedeflere yönelen şiddet ve terör eylemleri karşısında toplumsal birlik ve beraberlik ve dayanışma içerisinde olmak çok önemlidir. Bu nedenle teröre karşı tek vücut olmak, birlik ve beraberliği güçlendirmek, toplumdaki bireyin emniyetsizlik ve güvensizlik duygusunun önüne geçebileceği gibi huzur ortamlarının yeniden tesis edilebilmesine de olanak sağlayacaktır. Öte yandan yaşanan terör olayları, terör karşısında alınacak tedbirlerin, uygulanacak politikaların ve verilecek cezaların sınırlarının net bir şekilde çizilmesinin de gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu nedenle insanı ve insanlığı hedef alan küresel tehdit karşısında siyasilere, güvenlik ve yargı birimlerine büyük görevler düştüğünü tekrar hatırlatmak isteriz. UET'de olarak terör acısı çeken halkların yanında olduğumuzu, acılarını yürekten paylaştığımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu vesileyle menfur saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da Meine Damen und Herren, ich grüße Sie alle recht herzlich. Unsere Pressemitteilung heißt Gemeinsam gegen den Terror. In Paris, Ankara, Istanbul, Brüssel und Lahore sowie in weiteren Städten hat sich der Terror seinen eigenen Weg gebahnt und damit Spuren des Todes, der Verwüstung und der Angst hinterlassen. Wir als UETD verurteilen die terroristischen Angriffe aufs Schärfste. Terror richtet sich weltweit gegen das friedliche Zusammenleben und verfolgt die Absicht, Chaos und Anarchie zu verbreiten. Wir stellen uns vehement gegen jeglichen terroristischen Angriff auf unsere Demokratie, Freiheit und pluralistische Gesellschaft. Die in den letzten Tagen vielfach verübten Terroranschläge gegen unsere Vereinsräume in Hamm, Leverkusen, Essen, München, Dienstlaken, Grevenbroich und Hamburg verdeutlichen die Absicht der Terroristen, Menschen Schaden fügen zu wollen, bis hin zur billigenden Inkaufnahme von Todesfällen und Angst zu verbreiten. Wir sind davon überzeugt, dass gegen diese gefährlichen Angriffe der Terrororganisation PKK unverzüglich mit allen Mitteln der Rechtsstaatlichkeit vorgegangen wird und die Verfolgung der Täter intensiv und akkurat durch alle Behörden erfolgt. Terror ist zweifellos ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und ist in keinster Weise zu entschuldigen und zu dulden. Herkunft, Sprache, Kultur und Religion dürfen nicht als Gründe missbraucht werden.
Wir verurteilen neben den terroristischen Organisationen Daesh, der HKPG, PKK, PYD und alle ihre Ableger jegliche weitere terroristische Gruppierungen, die gegen die Menschlichkeit, Freiheit und Demokratie agieren. Es darf in keinster Weise zwischen den terroristischen Organisationen eine Abstufung stattfinden. Sie sind für uns alle auf eine Ebene zu setzen, denn sie alle haben gemeinsam, dass sie ihre terroristischen Absichten unter dem Deckmantel der politischen Zielerreichung mit Gewalt rechtfertigen und legitimieren wollen. Es ist für uns wichtig, dass wir gemeinsam für unsere Werte, pluralistische Gesellschaft, Religions- und Kulturfreiheit sowie Demokratie aktiv sind und gegen Gewalt und Terror entschlossen vorgehen. Gerade in diesen von Hass, Angst, Entsetzen und Furcht geprägten Zeiten ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und die Zeichensetzung von uns allen wichtig, damit Sicherheit und Vertrauen in unseren Alltag zurückkehrt. Wir fordern, dass in aller Deutlichkeit, mit allen demokratischen Mitteln gegen den nationalen und internationalen Terror politisch, juristisch und gesellschaftlich gehandelt wird. Im Zusammenhang mit den aktuellen Geschehnissen möchten wir die Gelegenheit dazu nutzen, nochmals den Verletzten der Terroranschläge Genesung zu wünschen und unser Beileid für die Hinterbliebenen der Terroropfer auszusprechen. Lässt du dich da in